Niba warumvise cyangwa warakurikiye amateka n'ubuzima bwa General James Kabarebe, biragoye ko waba utarumvise ijambo Operation Kitona. Abivuga kenshi, yabivuze kenshi mu mbwirwaruhame ze, mu biganiro yagiye agirana n'urubyiruko by'umwihariko. Operation Kitona ayigarukaho kenshi. Kuva hano mu Rwanda ujya Kinshasa, icyenda na gatandatu twari twaratwaye amezi arindwi turwana n'amaguru kugera Kinshasa. Aravuga ati kugira ngo turwane amezi arindwi yandi kugera Kinshasa ni kure cyane, reka dushake apanga operation y'inzira y'ubusamo. Ategeka ko ingabo z'u Rwanda zijya kuri Goma zigafata indege ya Air Zaire zikayihajakinga, zigashyira abapilote kuri gun point bakadutwara ku kibuga cyitwa Kitona. Kitona, Operation Kitona ni General James Kabarebe wayiyoboye, ndetse mu ntambara yiswe ya kabiri ya Kongo ku butegetsi bwa Laurent Désiré Kabila. Izina Kabarebe benshi barifite mu mutwe kugeza uyu munsi. General James Kabarebe niwe muyobozi wa mbere mu bariho mu Rwanda, mu bayobozi b'u Rwanda ufatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye, tumenye ngo ibi bihano General James Kabarebe, General Retired James Kabarebe yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubundi bivuze iki, ni ibihe, bamuhanishije iki, bizagenda gute, byatanzwe ibi bihano byashyizweho n'ibiro bishinzwe kugenzura umutungo wo hanze. Ni ukuvuga ngo ni umutungo wo hanze ibi ni ibiro bishinzwe kugenzura umutungo wo hanze. Ntabwo ari bya bihano bavuga ngo umuntu nagera muri aeroport runaka bazamufata bamufunge cyangwa se bagire ibindi bintu runaka bamukurikiranaho. Ibi ni ibihano bishingiye ku bukungu, handi baza bagafatira ibyawe cyangwa se bakabloka konte zawe cyangwa company zawe ziri mu gihugu runaka bitewe na organisation runaka yafashe cyangwa se yagushyiriyeho ibyo bihano. Tugiye kumenya rero mu buryo burambuye ibi bihano. Iki kigo cyitwa Office of Foreign Asset Control cyangwa OFAC, ibihano cya James Kabarebe ni ibi, ubundi bivuze iki, bizagenda gute. By'umwihariko ibi biro bya Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byashyize General James Kabarebe na Lawrence Kanyuka, uyu ni umuvugizi wa AFC M23, ku rutonde rwabo byafatiye ibihano. Itangazo iyi minisiteri yashyize ku rubuga rwa guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko Kabarebe ari we uri hagati y'ubufasha u Rwanda ruha M23. Ni ukuvuga ngo rwavuze yuko iyi minisiteri yavuze yuko Kabarebe niwe donc ni nkaho ari we muyoboro u Rwanda na M23 banyuramo kugira ngo imikoranire ikunde. Muri iri tangazo nicyo bivuga. Hanyuma iyi M23 muzi yuko ONI ni kenshi yagiye yishinja yuko ibikorwa ikora harimo ibibangamira uburenganzira bwa muntu, harimo gufata ku ngufu, harimo ibyaha by'intambara n'ibindi byaha bitandukanye, ndetse ONI ikavuga yuko M23 ari u Rwanda ruyifasha, Kongo ikavuga yuko ari u Rwanda rurwana mu izina rya M23. Kabarebe yahoze ari general mu ngabo z'u Rwanda, byo murabizi, kugeza muri 2023 ubwo yagiye muri retirement mu kiruhuko cy'izabukuru. Kigiye yagiye mu kiruhuko hamwe n'abandi ba general batandukanye n'abandi basirikare bakomeye mu Rwanda. Ubu ni umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Hanyuma ibi bihano Amerika ikibitangaza bikijya hanze, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolanda Makoro, nk'uko BBC mu kotinze cyangwa yashyize mu nkuru yabo amagambo ye, yumvikana avuga ko ibihano nk'ibi ngibi bidashobora kuba umuti w'ikibazo kimaze imyaka myinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu magambo ye Yolanda Makoro yagize ati, iyo ibi bihano biza kuba bikemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, mu karere twari kuba twarabonye amahoro mu myaka myinshi ishize. Impamvu yabivuze gutya nuko hari abandi bayobozi b'imitwe ya gisirikare haba ya FDLR ndetse na M23 bagiye bafatirwa ibihano mu bihe bitandukanye, ariko uyu munsi intambara mu burasirazuba bwa Kongo ikaba igikomeza, ndetse ikaba ikomeje gufata indi ntera kurusha uko byari bimeze mu gihe cyatambutse. Hanyuma ibyo ndaza kubigarukaho.
Kabarebe niwe muyobozi wa mbere nyine mu Rwanda ufatiwe ibihano na Amerika kubera intambara iri muri Congo. Amerika kandi yashyize Lawrence Kanyuka umuvugizi wa AFC M23 ku rutonde rw'abarebwa n'ibi bihano, hamwe na kompanyi afite ibigo bibiri bikomeye, kimwe kiri mu Bufaransa ikindi kiri mu Bwongereza. Ibi nabyo ibigo bye bya Lawrence Kanyuka nabyo byafatiwe ibihano. Yaba James Kabarebe ndetse na Lawrence Kanyuka ntacyo baratangaza kuri aya makuru y'ibihano bafatiwe na Amerika. Abayobozi b'u Rwanda bumvikanye kenshi mu mbwirwaruhame ndetse no mu matangazo yagiye akorwa n'igihugu bavuga yuko ibyo Loni ibashinja ko bafasha M23 cyangwa se ko aribo bagira uruhare mu mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo ko ntaho bihuriye n'ukuri. Barabihakana kenshi ndetse bamaganye raporo yakozwe na Loni, raporo yashinjaga u Rwanda ko rufite ku butaka bwa Kongo ingabo zirenga 4,000 ndetse akaba ari rwo ngo rufasha mu bya gisirikare umutwe wa M23. U Rwanda na ONU nabo bashyize mu majwi kenshi ingabo za FARDC ko zikorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu nguyu niwo nawo barizwamo bamwe mu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, bamwe bahungiye muri Zaire, icyo gihe ari Zaire yoborwa na Mobutu, hanyuma bamwe baza kuvamo barataha basubira mu Rwanda bashyirwa mu gisirikare, abandi bashyirwa mu buzima busanzwe. Ibi ngibi nabyo nubwo Kongo ibihakana, Perezida Paul Kagame ni kenshi yagiye avuga ko iki kibazo amahanga atagifata nk'igikomeye, ikibazo cya FDLR muri Kongo, ariko ku ruhande rw'u Rwanda ni ikibazo kiremereye cyane. Ibi ngibi ni kenshi Perezida Kagame yagiye bigarukaho mu mbwirwaruhame ze. Hanyuma muri iri tangazo nyine Amerika yashyize hanze kuri website ya guverinoma bavuze yuko James Kabarebe ari ugenzura byinshi mu byinjizwa n'u Rwanda na M23 bivuye mu mabuye y'agaciro muri Kongo. Ni ukuvuga ngo ni nk'aho ari we mudira, ni nk'aho ari we muntu utuma nyine bamenya ngo ikirombe gicukurwa neza ni ikihe, ese amabuye bamaze gucukura nanga n'iki, ni ibiro bingahe, amakamyo yapakiye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Muzi yuko ari na toni bavuze umubare runaka, ntibuka neza hano imibare ntaza kubivanga, ngo u Rwanda rwinjiza buri kwezi avuye muri Kongo, ariko u Rwanda rwagiye rubihakana kenshi. Ibirego byo gucuruza amabuye y'agaciro ni kenshi abayobozi b'u Rwanda bagiye babihakana, bakavuga ko ari ibirego by'ibihimbano abayobozi ba Kongo bazana kuko bananiwe gukemura no gucunga neza ibirombe byabo, bananiwe gukemura ibibazo bafite by'umutekano no kunanirwa gucunga neza umutungo kamere bafite. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze yuko ibi bihano byafatiwe Kabarebe na Kanyuka byanafatiwe companies cyangwa kompanyi ebyiri za Lawrence Kanyuka, harimo yitwa Kingston Fresh Limited, iyi ngiyi icuruza ibijyanye n'ibyo kurya mu Bwongereza. Hanyuma Kanyuka akaba anafite yitwa Kingston Holding, yo ikora ibijyanye n'amabuye y'agaciro mu Bufaransa. Izi companies zombi za Kanyuka nazo bivuze ngo muri ibi bihugu zafatiriwe ndetse n'amafaranga zifite kapitali ndetse n'inyungu nabyo bigomba gufatirwa. Ubundi ibi bihano bisobanuye iki? Ngiye kubasobanurira ubundi ngo ibi bihano bivuze iki. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze yuko ibi bihano bisobanuye ko imitungo yose hamwe n'inyungu by'aba bantu biri muri Amerika, byumvikane ni imitungo bafite, yaba itimukanwa cyangwa yimukanwa bafite muri Amerika, ndetse n'inyungu cyangwa se ari ibyabo bakaba hafite nk'ibikorwa bikaba ari ibyabo bigenzurwa n'abandi bantu bari nko muri Amerika. N'urugero ukaba ufite nk'inzu nk'igishato muri Amerika cyangwa se ufite nka business runaka muri Amerika itakwanditseho, ariko ufite undi muntu cyangwa se irindi zina rikontorora ibyo bintu byawe, ari ryo nyine kwa kundi bavuga ngo umuntu ni umushumba w'ikintu. Umuntu akaba ari umuntu ukikuragiriye ariko kiri mu izina ryawe, cyangwa se Amerika izi neza ko nyiri umutungo ari runaka. Ibyo ngibyo nabyo leta Amerika igomba kubigenzura, ubundi yasanga ariko bimeze nabyo igahita ibifatira. Bivuze ko ibi bikorwa byose baramutse bamenye ko hari igikorwa runaka ufite cyangwa konte cyangwa iki akana kari kose kerekeranye n'ifaranga n'umutungo, bagomba guhita babifunga bakabifatira, ndetse n'ibindi byose bitazwi bagomba guhita batangira iperereza ku buryo ikintu icyo ari cyo cyose cyitwa ko ari icyawe bagomba guhita bagifata. So bwa mbere Amerika cyangwa ibihugu by'ubumwe bigize ubumwe mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu bw'Uburayi
bifatiye ibihano abantu ku giti cyabo cyangwa bibashinja uruhare mu bikorwa bitera umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Wenda reka mbibutse nko mu 2022 ndetse na 2023 Amerika hari abandi bantu yafatiye ibihano, harimo uwitwa Apollinaire Hakizimana azwi cyane muri FDLR, hakaba Sebastien Uwimbabazi nawe wo muri FDLR, Ruvuga y'imikorere cyangwa y'imikorere ntago nzi neza iryo zina, Protogene nawe no muri FDLR. Bernard Byamungu ubu ni General Major niwe wungirije Sultani Makenga muri M23, nawe yafatiwe ibihano muri 2023 kubera ibibazo by'intambara M23 imaze iminsi ihanganyemo na FARDC. Undi ni Colonel Salomo Tokolonga wo muri FARDC, Colonel Salomon Tokolonga wo muri FARDC. Hakaba Brigadier General Andrew Nyamvumba wo muri RDF. Hakaba Colonel Michel Rukunda ni makanika, benshi bamwita makanika. Colonel Michel Rukunda muzi neza ko hari amakuru amaze iminsi amaze amasaha asakazwa ko makanika yapfuye, ko bamugabyeho igitero cya drone hanyuma kiramuhitana. Ariko hano hari umuntu wampaye ijwi, sinzi niba ari authentique cyangwa ari ryo, rivuga ko makanika atapfuye akiriho ndetse ngo Nescott we wabikonfaminze. Reka naryo ndinyuzemo nubwo ngisoma abahawe ibihano. Wakacu karangiye, anje naraye mbabwiye ninjoro ngo niyisi niyo yofa niyo mfite morale gandi kuri ico mvuga. Amakuru hari ya mbere Escott baratubwiye ngo arahari kandi arakomeye. Icya kabiri nababwiye ngo n'u Rwanda rwararwanye rugeze ku munota wa nyuma, bari kureba ubwoko bwabo, bari kureba bahagaze mu irango, bari kureba igihugu cyabo. Uwari uyoboye urugamba aragenda, ariko ntibyabujije abo kuvuga. Muri make ngo umu Escott we uyu ni umuntu w'imurenge wa ijwi kuri groupe ya WhatsApp avuga yuko yavuganya n'umu Escott wa makanika ngo ameze neza. Anyway, ibi ntago ari ibintu na confirma. Reka mvuge nabandi bahawe ibihano, harimo Bertrand Bisimwa nawe muramuzi muri M23. Hakaba Corneille Nanga umuyobozi w'ihuriro ry'amashyaka avuga ko atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, AFC, Alliance Fleuve Congo. Uyu nawe yafatiwe ibihano. Mu bandi bahawe ibihano muzi neza ko General Sultani Makenga nawe babimuhaye, Wiringoma Lieutenant General Lieutenant Colonel ndumva Peter ryari iryo Wiringoma nawe wa muri M23, nabo ONI ndetse na EU cyangwa European Union babafatiye ibihano. Ku kibazo cya Kongo nyine cy'ibibazo by'umutekano muke n'intambara ya Kongo imaze igihe, bagiye bafatira abantu ibihano mu bihe bitandukanye, ariko ntibibyara umusaruro. Intambara ntizihagarare n'ubundi zigakomeza, niba ari n'amabuye yacukurwa agakomeza agacukurwa, niba ari abantu bapfa bagakomeza bagapfa. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga yuko zafashe umwanzuro wo gutanga ibi bihano nyuma yuko ingabo cyangwa inyeshyamba za M23 zifashe umujyi wa Goma, ndetse hakaba harapfuye abantu barenga 4,000, hakaba hari abafashwe ku ngufu abarenga 100, hakaba hari abantu bakomeretse barenga 100, hakaba hari abantu batabarika bavuye mu byabo bagahunga, hakaba hari ibintu byinshi byabaye by'ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi bwibasiye ikiremwa muntu muri Kongo. Bakavuga yuko Lawrence Kanyuka na Kabarebe ari bo nyine ubwo bari mu mutima w'ibyo bibazo. Hanyuma reka nsoreze kuri iki kintu. Abantu benshi wenda mwumva General James Kabarebe mwibaza ngo ubundi ni muntu ki? Hari umuntu uvuga ati James Kabarebe, nungu harabamwita General James Kabarebe, batekereza ko akiri mu kazi, agikora akazi nk'umugenerali, ari muri yararitarinze, yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko nubwo yagiye mu kiruhuko ntago bivuze yuko nyine ubwo atakora akazi. Ngira ngo umuntu ahora ari umusirikare ntago bijya birangira. General James Kabarebe ubundi kugeza ubu ngo bafite imyaka 65, arubatse, numwe mu basirikare batangiye urugamba inkotanyi cyangwa se ingabo zari za APR, benshi babita inkotanyi, muri 90. Ubwo batangiraga urugamba bavuze icyo gihe bari inyeshyamba, batangira urugamba bavuga yuko bagiye kubohora u Rwanda.
no guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi. Icyo gihe Kabarebe nibwo yarakirangiza segonderi. Hanyuma ku rugamba no mu bihe bitandukanye ko yagiye byumvikana mu mbwirwaruhame ze, Kabarebe yagendaga hafi ya Perezida Kagame, bamwitaga ngo Fande PC, icyo gihe ari General Majoro, ndumva ari byo. Niwe wamugendaga iruhande, niwe muntu wamenyaga by'ubuzima bwe, kumenya telefone ye, hari ibaruwa runaka yoherejwe na ONU cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo. Kabarebe yagombaga kuba ari umuntu wa hafi, niba atari nimero ya mbere ku buzima bwa Paul Kagame ku rugamba. Yinjiye mu ntambara, intambara ikirangira no guhagarika jenoside birangiye, yakomeje urugamba rwo kujya gushaka abakoze jenoside yakorewe abatutsi, ndetse no kujya guhangana n'indi mitwe yitwaje intwaro irimo n'uyu waje guhinduka FDLR, icyo gihe ntabwo niko ukuntu witwaga, yari muri Kongo irimo kwisuganya kugira ngo yongere isubire mu Rwanda, kujya kongera kuvanaho ubutegetsi bwari bwagiyeho bwa FPR. Icyo gihe Kabarebe rero ari mu ngabo z'u Rwanda zagiyeyo, icyo gihe ari mu bayobozi, yagiye afite ipeti rya colonel. Yinjiye muri iyo ntambara, yari icyo gihe muri Kongo yitwaga Zaire, yari yobowe na Mobutu Sese Seko. Hanyuma izo ngabo Kabarebe yarayoboye zirimo, hari ingabo yarayoboye, hari kabamo n'ingabo z'abarundi, hakabamo n'ingabo za Uganda. Izo ngabo zifatanyije nanone n'ingabo za Laurent Désiré Kabila, inyeshyamba za Laurent Désiré Kabila, nawe warwanaga ashaka guhagarika ubutegetsi, kuvanaho ubutegetsi bwa Mobutu, kugira ngo harimo n'abantu bo muri Kongo bavuga ikinyarwanda kugira ngo bajye ku butegetsi. Muri Gicurasi rero Mobutu wari umaze kujya mu zabukuru, wari umaze gusaza, afite n'ibintu by'indwara yari amananye igihe. Mu kwa gatanu muri 1997 umujyi wa Kinshasa barawufashe, ubwo n'ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'iza Uganda ndetse na bamakenga bari barimo zifatanyije ngira ngo zitwa AFDR za Laurent Désiré Kabila, bakuyeho Mobutu, bahita bafata Laurent Désiré Kabila bamugira perezida. Ntibyatinze havutse ubushyamirane hagati ya Kabila n'ingabo z'u Rwanda. Hari ibihugu ngo byivanzemo birimo Ubufaransa ngo bikereka Laurent Désiré Kabila ko abanyarwanda atari beza n'iki. Kabila noneho nawe atera umugongo u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda iki gihe Kabarebe yari umugaba mukuru w'ingabo za Kongo. Impamvu babwiye amateka no wenda mu byibuke, yari umugaba mukuru w'ingabo za Kongo, yarazi neza Kongo, yarazi neza Laurent Désiré Kabila uko yagiye ku butegetsi n'iki ibintu byose. Noneho Kabila aza gufata umwanzuro amukuraho. Ibi ngibi nibyo byatumye havuka intambara ya Kongo ya kabiri. Ni intambara izwi cyane nka Kongo ya kabiri. Muni naho ahangaha habereye operation Kitona yabaye muri Kanama muri 1998. Nibwo iyi ntambara yatangiye 1998 irangira muri 2003. Operation Kitona y'uburyo yakozwe mu byo ntabwo ndibo bisubiremo. Gusa nyuma y'intambara ya kabiri, nyuma y'intambara ya Kongo ya kabiri, nkuko biti intambara, Kabarebe yazamuwe mu mapeti agera mu rwego rwa general w'inyenyerenye. Muri 2002 nyuma y'iyo ntambara yaje kugirwa umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, mbere y'uko muri 2010 muzi yuko aribwo yabaye minisitiri w'ingabo z'u Rwanda, RDF. N'umwanya yamazeho igihe kinini, yawumazeho imyaka 8, yawuvuyeho muri 2018 ahita agirwa umujyanama wa Perezida Kagame mu bya gisirikare. Hanyuma muri uyu mwanya yawubayeho kuva 2018 kugera 2023, uwo mwanya uvaho ajya no mu kiruhuko cy'izabukuru. Hanyuma ubu ngubu ni umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ku ruhande rwa Kongo rero, Muyaya cyangwa se Patrick Muyaya uzwi cyane nawe muri iyi ntambara, kubera yuko ni umuvugizi wa Kongo, akaba ari nawe ukunda kugaragara cyane mu itangazamakuru avuga anahangana na leta y'u Rwanda mu guterana amagambo kubaho mu bihe bitandukanye. Yavuze yuko mu itangazo Minisiteri ahagarariye y'itangazamakuru yasohoye, mu itangazo iyi Minisiteri yasohoye bavuze yuko bishimiye ibihano Amerika James Kabarebe.
rwose mu buryo bweruye yanditse itangazo avuga yuko Kongo yishimiye ibi bihano ndetse bakaba bizera neza ko iyi ngiyi ari intangiriro y'ibindi bihano binini abayobozi b'u Rwanda bazahabwa kubera yuko bagiye bafasha umutwe wa M23. Iri ni itangazo Minisiteri ya Communication muri Kongo yashyize hanze. Banavuze yuko muri iri tangazo Patrick Muyaya ubwe yasinye yavuze yuko yizeye ko hari ibindi bihano bigiye gutangwa, anasaba inama ya Loni ishinzwe umutekano ndetse na European Union, umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, ko bagomba gufatanya n'indi miryango mpuzamahanga bagahana u Rwanda bihanukiriye kugira ngo rucike intege, rufate umwanzuro, rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Iyi ni communique cyangwa se ni itangazo Kongo yashyize hanze yishimira ko James Kabarebe yahawe ibihano. Ntabwo nasoza ntababwiye yuko ku ruhande rwa Kenya nanone leta ya Kenya yasohoye itangazo naryo riteye ubwoba rijya kumera nk'iryo Ububirigi bwatanze bwahaye abaturage b'Ububirigi baba muri Kongo. Leta ya Kenya yasohoye itangazo ikangurira umunyakenya wese uri ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko uri mu bice birimo imirwano cyangwa birimo umutekano muke, ko agomba gukora uko ashoboye akahava mu maguru mashya, byaba ngombwa agahita afata indege cyangwa imodoka imuvana muri Kongo agasubira wabo muri Kenya, cyangwa se akajya mu gihugu bihana imbibi, haba u Rwanda cyangwa se Congo Brazzaville. Ikindi kandi muri iri tangazo Kenya muzi yuko Perezida Ruto ari we muhuza muri iki kibazo cya Kongo, cy'intambara iri muri Kongo mu burasirazuba, niwe muhuza hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo mu kibazo kimaze igihe gihari. Banditse bavuga yuko bafite impungenge z'uko iyi ntambara igiye kwihuta ndetse ikagera mu bindi bice mu buryo budasanzwe kuruta uko babitekerezaga. Hanyuma bakaba basabye abaturage iki kintu gikurikira, ni ingingo ya 3 mu itangazo ryabo, ni ukuvuga ngo niba uri ahantu utekereza yuko umutekano wawe ugeramiwe cyangwa se uri mu bihe bikomeye cyane, kora uko ushoboye uhave, ushake uko wagera ku cyicaro cya Kenya Igoma. Ni ukuvuga ngo Kenya ifite ngo icyicaro Igoma gishinzwe kureberera inyungu z'abaturage ba Kenya bari muri Kongo, ku cyicaro cya Kenya Igoma. Cyangwa se utabasha kugera Igoma ugashaka uburyo ujya kuri ofisi z'agateganyo Kenya yashyize muri Congo Brazzaville zita ku bibazo nyine by'abanyekongo bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo leta ya Kenya yo mu buryo bweruye rwose yagaragaje ko umutekano muke uri muri Kongo ubangamiye ubuzima bw'abaturage ba Kongo ba Kenya bari kuri ubu butaka, ndetse ikabasaba ko bagomba kuhava mu buryo bwihutirwa. Abadashoboye kuba babasha kuhava bakaba babasha kugera Igoma, bashaka ibiro bya Kenya bakiripotinga bakabacyura iwabo, cyangwa se abari hafi muri Kinshasa bakambuka bakajya mu biro by'agateganyo byashyizwe i Brazzaville muri Repubulika ya Kongo. Nuko reka mbashimire, amakuru n'ibiganiro ku Isimbi TV nakagaruka, mwakoze cyane, ciao.